Pitanje na koje će ti svaki čovjek odgovoriti potvrdno je želiš li biti zdrav i sretan. Zdravlju svi težimo, a za to nam treba podrška u obliku ljubavi, razumijevanja i terapije. Mislim da nije tajna da svatko od nas želi biti istinski sretan i realiziran kao osoba. Kažu da zdravi ljudi imaju 1000 želja. Oni koji su bolesni imaju uglavnom samo jednu. Razmišljam se sve nešto zadnjih dana da sam slučajno, ja ona koja boluje od psorijaze, kako bi izgledao moj život da mi ukinu terapiju, jedinu terapiju koja mi pomaže? Da imam psorijazu, ali ne i odgovarajuću terapiju, mislite li da bih ikad mogla stati na pozornicu, da bi nesmetano pjevala, plesala i uživala u svom životnom pozivu? Da imam psorijazu, ali ne i terapiju, vjerojatno ne bih mogla stati pred mikrofon i ljude i voditi programa, ni stati pred kamere i fotoaparate. Zato ne okrećite glavu od onih koji su drugčiji od vas. Jako volim svoj posao jer volim stvarati i volim se povezivati sa kreativnim ljudima. A da bolim od psorijaze i da za to nemam adekvatnu terapiju, smatram da bi mi samopouzdanje bilo ravno nuli. Jer ljudi se boje onog što na prvu ne mogu razumjeti. Teško da bih se bavila poslom kojim se bavim. Teško da bi me itko angažirao za vođenje evenata konferencija. Teško da bi me fotkao itko ikad za novine. Teško da bih postala ikakve fotografije sebe na Instagramu jer ne bi društvo prihvatilo sve to zajedno.